JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Le président Emmanuel Macron. Ucio ni President Macron. His Excellency President wa Korea Faraja. Ari oguku. Na Faraja ari. Mekogore idori. Makore kanaga noria matindaga riu ku pakhari. Kogo mundu agia ciringi. Yes. Nginya thie Faraja. Wega biu. Ona ma president male makolonizitwo ni Faraja ri. Ma yukirwo ni mwiri ri. Mathia kurigiterwo ku Faraja. Tari. Toyeru aisa au this Commonwealth ri. Na mathia Ngeretha. Aria makolonizitwo ni Portugal na mathia Lisbon. Yes. Leu Paris. And you know Paris is a fashion capital. Yes. Faraja ti forori ati kau. Ona gicejire. Yes. Ya top me top 10 ine. Yes. Ni maleido vega. Yes. And they of course it is said that their language is the most romantic in the world. Personally I don't agree. None go to wake up. Leu Macron yakire guku. Na hata mundu areka goguo. Tukona tare mundu tui. Ira ndiratigire akirugithio ngima. Yes. Na thukuma. Era go dan. Na ni nginya ni arenya ndiramuoni primary area twathire. Area twathomeire ithuĩ. Area ta State House Primary School. State House Primary Cukuru yo ararĩ rĩ nĩ kurathomeire primary. Ta State House eto shule ya msingi ya Ikulu. Na aradirikania rĩrĩa Queen Elizabeth yarĩ gũkũ. Wetĩkĩtwo tiri ya ira. Queen yarĩ gũkũ rĩ. Nĩ tene nĩ kĩndũ na itetu. Nĩ twaumia na tũbendera tũrĩa twa karatathi. Tũkĩarwo raini. Mũtũnge Queen. Marikia atuone. Ndũrĩ waira nawe. No twari wengenye. Tũtirĩ aira ũguo ningĩ. Gĩkono umirĩte kũinĩra Queen. Daida Queen Maritati. You are in here gate A. Yes. Yeah, State House. Queen ya Queen Elizabeth. Yes. Leo Macron nake nĩ aragĩthire State House. Nĩguo ndũ ecukuru cio we hau thingira wa iregi. Rĩu ona moi nĩ atidayo gatwĩko kũndũ kũu. Yes. No ndũ ũrĩa notable ciana ici itiramumenyaga. Irivagia ndeci nginya nĩkĩ arahotire gũteng'era gũkũ street-inĩ cia Nairobi. Yes. Because not very many people would recognize him magicamania street-inĩ. Akamwĩra mĩcũngũ. You would think it's just in the other. Jamba mĩcũngũ. Ona no korwo ya Masai Market. Mũthĩ nĩ gwagĩa thĩ. Masai Market. No kĩhau na mamũrigu. Ĩro kĩagũretwo artifacts twake. You see ũkũ nĩ mũndũ ta Obama. You know there are some figures. You don't even need to know them. You have a clue. Yes. Through mũndũ ta Obama. Trump. Eta watu wa Russia. Putin. Vladimir Putin. Those are people you will see. King Charles. No, Macron has a demeanor ya mũthũngũ wa kawaida. Yes. Na nake nĩ endete mĩnyonyo. Endete mĩnyonyo tondũ aire irio ndimateng'erange kĩ. Mateng'erange gũkũ street-inĩ. Manogore misuli. Yes. No ngĩona agĩteng'era ũguo na andũ ake nĩ magĩbangĩte wĩra. Agĩteng'era oro ũguo. Tondũ ndinaigua andũ arathire gũteng'erera Gĩthũrai Kayole. Nĩ kũrĩa bange? Kũrĩa bangĩte. Ndaigua athiĩ State House Primary. Yes. Anathiĩ Wangũ. Na kaũndũ kau gakwenyera ũguo rĩ. Ti ateti aingĩ a Afrika mangĩhota kaũndũ hau. Ona bunge rĩ. Haikona matiũkaga kũrĩa tũrĩ. Mokaga me igũrũ wa ngari rĩ. Ti aingĩ. Yes. Kwanja atongoria ya ng'ũrĩ. Ti aingĩ ona matingĩenda. Nĩ hinya. Rĩu na mekaga ũguo mathiru gwa thũngũ. One. Tondũ mathiru gwa thũngũ na mũgathe tuona arĩkĩra bara. Tuonaga kũrĩa New York agĩtuĩkania street magũrũ. Andũ matimumenyaga. Bauga, how are you?
You run. Akamera for president. Oh, I thought you were Eliud Kipchoge. You look like Siway. Ndio ni medhureru. Yona medhu akiona movie ya UK. Na he muthungura muthitire. So godagi ukira uga. Nataka sasa tukimbie kidogo. Nafikiria tukitokea gate C ndio mzuri. Tuteremke. Tuingie town kidogo. Tuende Kangemi. Alafu tumalizie Udhiro. Tusige vile wananchi wanasema. Huko leo kimuogoto. Hapa. Okay, tengerithia. Ona buge. Atiri wecho ngogeru ni gutengera. Kiku ni gutengera tondu ku ni ndetwo muno. But not everywhere. Yes. Ni gumu. Ni gumu sana. Gumu sana. Ate musemo yana sakaja ate boni. Wake musi. We opposition no hote. We opposition ni you have nothing much to defend. Tariga kuya ne guthina maguru akiithagia andu. Ona sema na yana ke guku. Wega bio. Gakuyo sema na nake. Ona amgeithia kuragia ego ya yani kana irone weu. Tusema netia. Adirikania. Okamane karibu rwango. Wega kuya nwanga na guku rwo goituka kangani. Yes. Opposition ni mahota ku interact na andu. No government. Tondu mundu ta methuri. Ona agiuma athie bigitiri. Yoroke group gogirogo nioke. Mani kuihuriro ni no esa. Yes. Dale uvira beti atuekanio go. Maitosi account. No atogio ciugo kidogo. Goku ginya mundu ne uikiria ciugo enduthi iguru. Ewe. Atarugamia no uyu. Rugamia we. Funda wewe. Tayari wa goku. Otro hinyere. Goku ri. Tiraithi. Kurari kana we mwena uri. Tiraithi. Ai we. Gwira makuronia guku ni araigwe very free. Tondu onake maundu mamwe areka guku ndigwiciria ni ekage faranja. Asa gukire ndia hiuretio rohi. Ono wakanditwo rwa bicho. Ndia gite kugeithithia andu hau akirwo. Kakuwenda wewe. Seed we pepe. Andu bamuvagire. Munene. Wewe. Ayo kairitia. Akio munene uka. Kwera wewe. Ewe wathurirwo nowe. Umanye wewe one time. Leo kona kendage kati. Kwa ndage ikomo. Nikora furera guku. Guku no athie ribarori maguru. Wega piu. Kwa ndage hot. Ma president maige magitaru kia Africa ri. Ona me Africa guothe matingika ugu. Acha. Taru Museveni ndage ukate athi. No, he can't. No, he cannot. He can't. Ucio na ni bara ya bethambio. Yes, please. Atikaga meoke uvurera Uhuru Park. Gumu sana. Awes. Dero kolero daishimie. Arathie na magoro South Africa. Gumu. Awezi. Kwa magethie na maguru ni the West. Yes. So ku nakuo not very many people will recognize them. And even if they recognize them, matikona makinyetie kiro. Ya gutindanira nao. You see, show me one time. President ya agwito mathia na faroko na mundu okate muthungu ati mahurwo mbica.
In Africa, the moment you are in power, Yes. Everything is a threat. Yes. You even have spiritual threat. Including nginya mahiũ. Yes. Hata kiwa kunywa inioro nĩ tondũ gũtwamboreta. Kana ũkore mũndũ ũguo akĩrĩithia agũcakithie ng'ombe ciake. Ũkimithũrwo. Kana ũcakithio kĩrĩa popi. Gũkũ ti raithi. Tĩrĩ mũgathe umethĩte ũcathia mboreta. Aca. Umĩrĩkĩrĩ ciathiĩ ribacaidi. Ana. Nĩ mũkũiganwo nĩ kũmuonera ngari igũrũ. Ona Sudi ndangĩhota na Faruku. No mende no matingĩhota. Umenye kwanja umĩte kũrĩa gũteng'eragwo. Ya Excellency. Si kuja tuende road kidogo. Kuja tukimbia hata kama ni la watote kuria high altitude. Kuria matirainagira. Na kuria mene ya Iten. Kuja hata kama ni Iten. Tukimbie kidogo. Tukuonyeshe mtu anaitwa Pinsin. Ama ukuje Muratigir. Muratigir. Tukimbie kidogo. Kwena Kahenya. Kwena Kahenya. Kwena Kahenya kuu. Gũkũ mũndũ ũthiaga na magũrũ ũguo-rĩ no kĩana gĩa cimba tũmuonaga na mũthĩgi. You know, as you said, where opposition Yes. it is easier. It is easier and you know the more relatable. Yes. But again, you have to zone where you are walking. Yes. Ndigĩrwo walk everywhere. Gwĩ kũndũ ũngĩthiĩ walking ũguo thũkio ngoro ũru mũno. Gwĩtwo unprintable. Finally mũthuri ũrĩa wendagia airĩtu gũkũ East Africa rĩu nĩahĩtithirio. Ĩndĩ akorwo ahĩtithio like na Wangũ. Kũrĩa Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Amekula kiapo. Of the Republic of Uganda. Oh yes. The land of the cranes. Mari nyoni yo yetagwo crane. It is a very iconic bird. Kuma kuria Uganda. Nĩ akoragwo ĩcoretwo ndege-inĩ cia Uganda. Yes. Even the football team is called the Uganda Cranes. Yes. Nyoni thaka we is predominant in Uganda. Na bũrũri ũcio wa Uganda ri ni uko tukonie muno no bũrũri ũcio nĩ ũtũkonie maũndũ maingĩ mũno. Yes. Mbere they are our immediate neighbors. Absolutely. They are within the East African community. Yes. Andũ acio twathagwo nĩ mũthũngũ hamwe. Yes. Arĩa mathirwo nĩ Germany nĩ Tanzania. Yes. They are in the Commonwealth. They are part of the British colonies. Yes. Ona ũndũ ũtarĩ wekirwo mũkonde nĩ ũtuĩkaga ta twa moko ũkeirie mũhaka. Magĩũka gwitũ kana tũgĩthiĩ kwao. Ũkĩingaingĩra kwao. But that is disputed. It's neither here nor there. President warĩ hoi. Nake ndiũĩ nĩ kĩagucagia nĩ augĩte kwao gũkinyĩte Naivasha. Ũcio nĩ karethaga. Nake nĩ angĩarũtũngire. Etagwo Idi Amin Dada. Ĩrĩa augĩte makinyĩte Naivasha. Augĩte the Republic of Uganda extends on the way to Naivasha. And we are going to reclaim. Kũu nĩ gũtũhatĩka mũno. Bwana Kenyatta kido sasa wewe hiyo mambo uko naye ni mambo ya ufudhi. Na nchi yetu hii iko mahali ambayo mpaka iko. Wewe unasongesha mpaka ukiwa kama nani? Arambi. Marisa. Nĩokire ona there is even a footage I was watching ya mũcemanio ũcio wa ukakwĩrwo wewe sasa usifikirie ukisha kwisha refuka wewe utatuambia. Nchi yetu hii na wananchi hawa
na nchi yetu tukufu haijafika hapo, wewe unatuambia. Na ukileta mambo hiyo, sisi tutakukanyaga. Tutaguragua akiona bare onde hota amwe na njira nguhi atiriri cokia muceneku gwanyu na kuma hindi othi andu mwaka wekire atia wathongirio na I think horo cio riu ni twaiguaniire tokiro twagianiire thutha uyu ngiri nigacigirira keo kaigana gakuniko migingo gathamaki na gakitwo ibanda gwende Museveni ni tete kururia mata Susana Island is part of the territory of Uganda na makarehe thigari ithu tukarehe citu so they are also our biggest trading partners, you told me. Yes. Kenya's biggest trading partner is Uganda. Umenya Uganda is actually a landlocked country. Matire access yake ya iria na ni atetie kaono go misiono zikao no ciarauka Toro ni ugite gutike ikaro guo tuthie keto iria indo cito ciothe ciukagira kwanyu riu ni korwo makiri landlocked ni indo nyingi cia guka na iria ri cikihetukagira kundu guku neguo uguo ni maundu mao na maitu ri ni andu matukonie muno neguo yakitithirio na dauma na speech nyandike Asha, he has no written speech. This is his 40th year of rule. Yes. Wathani ni miaka 40 no muthi riu ni ehitithio gwathana miaka ingi 5 koguo guthie nginya 45. Yes, until 2031. Yes. Akiona mundu uria ugutwarithagia igongona na mbere ri uria agerire kabunyonjo ugatiriri after riu Museveni akiria kiapo we now have a new president. Let us celebrate our new president, the young man with a lot of energy. Mwamuko mupya Uganda. A new president. Bobi Wine ni athire kiitithio. Ndinamuona ngirorera ni ngururagira ndinaona Bobi Wine handu. Oh, if he was there someone would have picked him up. No uko ni kamera ria ya kuria ngururagira itana kimwe ndio I'm not sure. Ungirora shirika cia kuu ri no ae kumuona. Actually ngururagira live page ni ya Deputy President Professor Kindiki. Basi ndakiuma kuo iyo nege muoire. Yes. Of course just tugetumire fire say fire. No rugamirire Kenya. Nyahairu hakwaria. Asa. Niki. Ageni ni maingihire muno. Oria ne umakuo. Tata. Isa Mama Samia umakuo. Ni airu hakwaria. Na heo hakwaria no by the time riu datige president akiaria. No amahe. No ndaiwa handu agweta we Mama Samia na agathiriria Tanzania. Kagame is not there. Kagame ni Ruto wa absent. Ni mama tumaneire. Acio no meguku Nairobi. Meguku. Mabe mamure zai na eguku. Mabe mamure cia Faraja. Cia Faraja ningi ni uri hitukia. Mzai. Tidekaga haria twikorera rai. No ni ndaba gutumanira. Reke tombe tu aure uyu. Tugoku turario gi Faraja. Nikuria. We ni arathi ugu agatuthomera i. No ithuĩ nĩ indo tũbatie. Nĩ athi ũgatwĩra tũkire i. Nĩ athi tũtumie mĩnua. We no thiaga ina mbere tũtũmũrĩa. Tũtũma Ibrahim. Kĩndĩ gĩtagwo Abraham. Abraham, Professor Abraham. Yes. Nĩ ũrũgamĩrĩire Kenya. Na mũnene wake. Yes. And na ndona mũgathe Uhuru wa Kenyatta. And you have told me he has been given a heavy applause. Actually hari ageni othe aria matamburukio kuma mabũrũri matiganĩte ma Afrika ri mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩ akũngũĩrwo na njĩra nene. I know that gentleman is loved across. He actually on the president there was very warm accolade between him and the other presidents. No gĩcokio ririkane nginya Museveni no mweire na ithe wa Uhuru batuko mau.
Yes. Na no marakiri na makioine na Uhuru miaka meigi. And the people of Uganda also know Uhuru Kenyatta. They say Kenyatta. On a desert, they know. You remember even Madhiko Magufuli. Yes. Uhuru was stood out. Yes. Na Korea, Uganda, he also stood out. Uhuru batari maratheria wega kana Ibrahim. Tita mari maramunyita wega. Tondu riu ma deputy president make introduce, I think introduce ure wa keri. Aga Uganda tita mari maratheria prof fio. Yes. Ningi no ma kumutheria tondu riri. Umenye ku vice president wa order riu ge. Riu magacio na goko no ki? No taguo. Goko na forma ni arenyeria thirikari. Na njira nene. Tigara sitting. X. XDP. Uganda vice president. Wanakuja vice president appearances ya Uganda ri. Ni nyinyi gukira mundu ri rugama thutha wa Museveni. Ona mahinya kuria na koragwo muthieke. Riu no mae ukiona deputy president na Kagame atumanie prime minister. No mae kuona. No Kagame atumanire deputy prime minister. Deputy. Okay. No daeshimia kiuma kwa Burundi. No ne mae tu hado twarie. Tona kioka huko tumuhe aitha. We akiri wa muthuri wa muthegi. Actually no arie. Aigua tano kariu ete ma president ta meri marie. Before I forget, we have some visitors. I think I shall start with the former and then I go to sitting. So, Uhuru, come and say hi. Uganda people are your people. Yes, and then call what's the name of this gentleman? Professor Kindiki. So he is a deputy president of Kasungu. Yes. All right. Then after that, then we shall have the professor speak. It's a good thing when you have a professor who is a deputy. It's good. Then after that, we shall call. Before that, I shall then call the deputy. Kagame sent who? The deputy prime minister. That one shall stand up and wave. Then we shall have Mama Shamia. She say a few words, and then after that we will be free to. There is lunch. Kana ke horiere ge tago Salvakir. Kana daeshimie. Kana kana ko. Na ke kuo. Azokero. Excuse me, Your Excellency. Even the president of Somalia is also here. You're the president of Somalia. So Mahmoud is president number what? No, I could be This is the 10th. That will depend to me in the bad right because I have been around for 40 years. Anyway, Uganda, oh yeah, they have a new president. We wish them though. They have mena president wako na mwamko mpya mena kao gwithurira na gwiciarira tikara kene maru magirwo na magethurire January na sio uchawi ni maombi. Kongole Uganda, Kongole. Right from the days of the Kabaka Mutesa to the new age Uganda. We wish you all the best. All the best, Uganda. As you are very close neighbors here in Jamhuri yetu ya Kenya. You are good neighbors from the east. Oh yes. Na gese ale muthuri urehe kirauni. Asante sana. Chega Silva Mr. Roria kana ginya Uganda mokerire tene. Ai acio mati ni mamenya ni mokirangite. Takirire tene. Tigana rwimbo ru. Ugo rithiure maraki na Uganda. Tugithura Museveni. Tugithura
githurario ya na bere irio na gutara mbeu njithi ndire mbeu njithi ya Uganda inyu no mutiwe history andu aya. You should know that the kingdom of Baganda, right from the ages of Kabaka Mutesa, so the Kabakas. Uikaro. David Mansaimo era muthoni atiriri ira mararagia na mzonia mura aratindire gwake arero ni kugure gutinda nyumba. What's the difference? Ni ahia no horo wa mucii aramura mucii bado we tukinyete riu kugia mucii we ni nyumba. And that way, when you say it like that, it makes sense. Yeah. It doesn't say it doesn't get the musi. Nenyoba. Todu tari aragi yake. Musi na diko na kumurike na maundu mau ma musi muno. Ni ukumucokia handu arenda kweherera. Ne kumucokia maine cia kwinyara. Ni ukumuhumbukia hau for today. Riri acoka cukuru tumucokie wanu. Yes. Of course, there are people who are very rigid and people who are, I don't know what word it is. Adu matari matenda gusejia muno. No was your rigid. He had to meditate status quo. No, he mundu igua kuma oka Nairobi. Hari ikaraga ndari athama. Ni kuri andu mako maiganire na hari amari na maundu maikare oguo maikaire. Yes. Wakora buroti waigeria ina nyumba thate. Andu acio othe ni mathamire. We no pioneer ku. Wena no yone ya service ya gate nene. Mundu ayo kandi wa igura ke ndo ramba hingurira kana mundu agithama wa confirm na radio ndika ni akiriete tondu kageti kani ndigatigie tukagira ite nigetha ahinguriro gate kubwa. Yes. But there are people who are fans of moving. Ni kuri andu na wathami. Yes. Some people I think some people are naturally pastoralists. Na no guthama ko kugia muhinga gwakinya mwakinya riu ciana kuingira thukuru hau no hari hathina wake muthamire mundu ina ciana thukuru you can't just move far tariu ukoraga ukora ikara Santoni ri uka Kasarani wauma Kasarani ri uke Isipe wauma Isipe horani oguo just within the locality. Tadu hi mwana arathomera St Mary's Positive. Yes. Kana arathomera haria kanitha-ini agathori ko haria Hunters. Yes. Riu utanagia ciana muno ni athamaga. Ni kuri andu athami. And there are people mathamaga in a simple way as station ke ucerera uge ukwenyu kuna vacant ucio oka. Wa hiyo ni maji. Mundu njui ndani na miaka iri atathamite handu ucio ani aikaraga nie he mundu toko okia manake o hindi akinyirirwo twathia tukero si huko nilihama zungukiani na huko kwa chief. na ndocio sana ni mari kaundu kariri. Yes. Ni mari appetite ya nyumba yothe njeru. Yes. Mauya he unajua huku kuna tiles hizi mpya. Na kwa ndurabatia area kuria 5th floor. Yes. Kuna area ya ruthingo ine aje ni mabuka nyumba ike urwo plaster kama ndi aje nani deal na hizi hao simu niwekeka 1 bedroom. Unaona huyo mzee umeasha pale kwa ngeta amekalia kiti ya plastic. Ndia anandiru na hiyo mambo. Mnazipaka rangi when? Tunaanza hii wiki lakini tunaenda mpaka next week. Unaona wakizilipisha how much? Sinjui vizuri lakini nisikia wakisema kitu 8,000 na huko. Nasikia hizi watapanda juu kidogo kwa sababu si unaona ni za kisasa. Unaona siku mpaka na Wondirof.
Na sinikia ya nini granite. Sio ile ya mambati. Leo headu koraga guthama is their hobby. Yeah, ni kuri andu mathama. Na kuri andu mathama very casually. Na kuri umathia magetha riu thikũ ici kwĩginya agents. Yes. Ugathi ugetha agent agwethere nyumba ai kale yakuria specific ciaku na muno agents acio ndiĩ kana inspiration ĩkona hoguo kiria chanza vi Lower Eastern. Unataka nyumba size gani msichana? Nataka one bedroom. Unaweza uko na shida na ground floor? Astaki nyumba ground floor, kwenye niko ni ground floor na staki tena. Lakini ground floor leased. Astaki. Sisi za kitambo zimelalia nini? Astaki mimi kupigia yangu wa gate. Okay. Budget yako ni pesa ngapi? Unachezea budget ngapi? Tuseme 8 to 10. 8 to 10. 8 to 10. Sio mbwe. Namba goli ya mzoawe tamraithi. Nomba zake na pesa ziana. Ekomi. Ewenye se mama. Ekomi ni hapa Kenya. Sasa kama ni 8,000 umesikia vile Siombua Muguti amesema. Nane utavuka mto. Si Eliai. Inyanya ndio kuringana we. Inyanya ndio kuona nduma. Ndio kuona mieu. Naona gitawa kia mulika mwizi kiaraihiriria. Lakini gwangi mbaya juu unajua kabla ubuke mto post iko hapo. Sasa ukipiga ndulu unasikika post. Alafu hiyo njia ya kwa polisi nilisikia Sakaya anaweka kablo. Kablo na anaweka nini sola. Sasa unajua mahali unaonekana at least. Shinda unajua mpande hii kuna mtu akona shamba kubwa sasa hapo. Na anja jenga. Kwa yangu ikitu. Wewe siongeza tu mbili tukutafutie kwa Mraithi. Hadi kwa Mraithi ni wapi huko? Kwa Mraithi unajua kwa Mraithi sasa takuambia aje. Unajua Mbekeli. Mbekeli gani? Ile Mbekeli ya mikate inakuanga hapa yu. Nimeona bakery mahali. Kabla utokee pale unaona mahali watu pale ya IBC walikuwa wameweka kula. Ati IBC. Wale watu walikuwa na register hapo. Na nyumba mzuri. Hata actually watu wakiingia huko wakaangi kama hawajanunua ngali juu kila nyumba iko na parking. Na supermarket haiko mbali. Na unajua uzuri wa hapo landlord wa hapo anayuanga wala unajua ninakuangalia naona unakaa kupiga kelele ya muziki. Huko mtapatana na wenzako. Agororo gwe ni agweka analysis ya narua. Ni amenya wewe wa nduburu. Nduburu. Au sasa kile utapana ndio tukuonyesha hizo nyumba. Utatoa 1500 wewe unalipa 1500 alafu kesho ukuje tuzunguke na wewe bila haraka. Na kwani mnalipisha pesa mingi aje? Huwa ni 15 customer. Unajua sasa huku ni milema. 15 na hizo unanitafutia nyumba gapi? Huku ni milema si Zimmerman ndio 800. Kizlai mtuwa ni 600. Akiroka nina. Ao yoro kia. Ase boya na doa dole ciao. Weselai. Na kila tukeba kenda kuona form B. Wena mbungo cia form B. Aigeria chapindi lishaide. Wadio akora nyumba ena yako. Izaza nyumba ndio hii. Ani nyumba mzuri by the way wale walikuwa naishi hapa. Hata waku ama atina mbaya. Ni watoto indadi ya watoto ndio ilienda sana. Na kwa nini huku soketi zote zimefuguanishwa? Unajua sasa ndio nakwambia ndio ahame walishindwa kutoshea, alipata watoto akafikisha 3. Hizo ni vitu na fix. Ukilipa tu saa hii yateka na leta electrician unabikiziwa. Na unajua usuli wa hii kuya uone. Unaona chuo na mbavu ziko kando. Hautakuwa ukisongesha ndo ujisaidie. Na hii shawa mbona haikai kufanya kazi? Unajua ile kitu ile wameka, unajua ni sakitambo. Si wewe unajua Sinda ni budget yako. Unachagua sana lakini budget ndio ufiki. Dola kinyave ino. Unajua saa 10 wanaweka Lawrence City.
Saa 10 ni Lolenseti. Brad ya hotisha ita okay. Instant. Ita Lolenseti. Sasa unajua sasa hizi zinawekwa mjaina. Na ikaangi. Tena unajua huku na by the way sijui kwa nini unangangania huku. Huku unajua kwanza maji ni ya chumvi. Mimi sitaki maji ya chumvi. Basi tuende nikakuonyesha mahali ingine. Kama ni ya chumvi hapana. Kona tutakamulika. Mwikali na ukaithia we. Negi yako. Nina mteja we bai. Enda wandi bedroom. Ayadia ground floor. Ano gite. Sasa hapa utatulivia kanduzi. Kamoja tu nitakushikilia. Oyo kona mwire yetu matamanyite na modrome nduthi ni thutha wake. Ni nyumba aramwethera. Mati macha. Ugatwaro nyumbegi. Na mbona unakaa kusomea Park University? Wachana na hiyo. Najua nakujaga huko kukata nyasi za ingine. Mimi hata sijaienda huko. Ni kufananisha basi. Sasa wacha tupunguliwe huko. Ukaba. Unajua kile hii nyumba inapendewa. Kuna kaupepo kana kuanga hapa lubu topungua sinakauka haraka. Na iko na mwangaza. Iko na mwangaza. Unaona dirisha zote kule zimeangalia hakutayengwa. Sasa huku utakagana hii mwangaza. Alafu unaona hii wako na watchman wa mchana na wa usiku. Sasa kuimbiwa viatu umeanika hiyo ni vitu. Haiwezekani. Na unaona kuna CCTV kwa gate. Na nimeona wewe kwa sababu ni mjana mdogo, hakuna watoto wengi wa kuamsha Sunday asubuhi. Najua Sunday mnakuwa na ngoma. Ndio ile horo. Kwa mwana kiakula. Sasa zile nyumba zimebaki. Ni mtuli lakini sasa sijui la hayo kwa sababu. Najua landlord huko anaishi hapa. Ai, mwenyewe anaishi hapa. Anaishi hapo landlord. Sasa kitu hapendi ni mongoka. Ndio nakwambia na kulanga mongoka. Unajua tumekaa na watu. Biana tunawajua. Biana tunakaa nao hapa na sisemi mongoka ni mbaya. Nasema una landlord hapendi watu wa kutafuna tafu. Hata huwa ana insist Sunday mnapika nyimbo za munishi. Ile bwana kodo ndirathonera ndirodi. Ai basi kama utaki huku huku nao mtashindana na huyu mama. Nyumba ni mzuri lakini hiyo masharia mimi sitaweza. Mama. Abali madhe. Nimekuja na mteja. Nilikwambia sitaki vijana wadogo hapa. Enda tafutia nyumba kule kwa toto. Na usirudi kuniletea hiyo vijana ya nika hiyo hapa ya miadarati. Si nimekwambia nakuanga nini? Unajua nakuanga ex Mathale. Sasa ndio tutafute. Hata anakaa kisirani. Unajua nakuanga ex Mathale. Ndio tutafute mahali nyingine. Akopa yana nyumba juru. Pesa si akwidire ogera igesi yarusi. Aja kama sijakupendeza hizo zote. Itabidi kesho. Unaona hata wewe nimejitolea. Kesho sasa itabidi uongeze zote 5. Ifike ngalupu ngapi? 2,000. Kesho tutatoka mapema. Saa 2 tuko Gilauni. Kesho naamkia kazi yako. Paka upate nyumba. Hata sitaosha kule nimeandikwa. Ayo wake ona nyumba hore. Agwe na sasa umepata nyumba. Unaweza taka kuhamishwa. Sasa bana kupanga kila kitu. Yes. Na inaginya na dola madhamithagia. Kuna mzee unaona mahali ulinipata yuzi. Anaitwa Ndelito. Unaona big up iko hapo ya blue. Ask for transport. Ni okay ya laki. Ni Ndelito. Na unachukua kutoka wapi? Aiso si mbali hapa atakulibisha kitu 3K. Hata si ulisema wewe ni Wanyeli. Nilisikia ni wa huko kwenu. Nilisikia ni wa huko kwa kina Lengazi. Huko kwenyu. 3K. Alafu mlipie vijana wawili wa kupandisha kwa sababu umesema unataka both floor. Huku maji iko sangi. Ikarako uthi kuinyo ukagira maji kia ndoka nogo. Mulira umwira dia kuheni yakura. Unajua hii ni na lobby. Tena unajua kitu inafahamika. Sister,
Usinisomee mimi sina lobby water sawa. Thomea uga kwenda sana. Yeah. They with that on the Nairobi. Agerete rero gutuke. Imegongana. Nĩ kwajarikanĩte thaa ici nĩ ngwĩraga. Ndũrĩa mathia no kui wa mũingĩ na nĩo tũkorwo tũrĩ aingĩ. Nĩo na mbere nene. In this country. The larger people use public transport. Thaa ici nĩguo makanga na matereba. Though Walker Sacco thikũ ici batithia mũno. For quite some good number of circles. No hindi wonaga riu ona matiaragia no ngari ahingura murango eo thia kuguthirwo ni coka theini. You see wamba wingire wiuwe ngari yagia kibi wega ri ukoneka hapo nyuma okamunokera leo gari ni so ai so gani wewe tagurini so Mia Mathare North na uyu mũndũ nĩ arakaraga mũno na gũtirĩ ũndũ ũrakaragia mũndũ Nairobi ĩno ta rĩrĩ we wende ku demonstrate wende gũthondeka maandamano ma naihenya matatũ-inĩ murege bia ndio mũrĩhagia ciringi 60 no tondũ nĩ kwaura ũkaigua ikanga rĩu atĩrĩrĩ ngari ni so we msupa ni nini kama hakuna ndio ũraigua ũrorete andũ hakuna tunabeba ngwaje ucoke wage andũ gũkũnyita mbaru angĩ magakira wow these people don't belong to the revolution. Don't you know the revolution? Mauzo. You are not Pan-Africanist. Sell out. Shazi. Hidio wewe ugete hata nyinyi mnabebwa ufala sana gari so dandora hapa di. Ai. Hiyo athiri. Kijana. Wacha kelele, unajua tunaelewa kuna jamii mingi. Watu wataenda squad mbili tu. We lipa tu na uwache kupigia watu kelele. Ukamenya konia. We ukamenya sell out. Kuda gotome. Komelera. Gati. Siko ile polori. Eto iwa urugai. We were si yale wodo meko okuhana riu the Kwame Nkrumah. Ndio yake mathire. Okuhana pio kama Pinto. Goria revolution. Niwe riu eta watia. Emery Lumumba Patrice. Niwe Steve Biko. Nelson Mandela. Nelson Mandela tata Madiba. Rugameko gamsiku bali hata nyinyi. Tunalipishwa aje so. Gari na kuanga chwani na tunalipa 50 si ndio wazae si ndio hata nyinyi ongeeni hata nyinyi mnafinyiliwa hapa kwani utatulasimisa kuongea hivyo ndio mnachaguanga watu hapa wanatuibia hivyo tu ndio mtafanya 2027 hata msaidikangi nyinyi kata so yako ukakufe na huko urakaragira andu othe ngari urahi biwo wauga atiri nie ngũrũĩrĩra bũrũri wauga wĩ hothe ukauga we niwe General Shine kana General Kago yes wauga menyite hea yes ange momererie mateke ukauga atiriri I will bail the cat wana mrevio mwate we ndio una pesa si tuko fine tumelipa hiyo 50 go tura mwaka
Ndarege nginya rio kwibangire ekire uguthi kugura wakinya estate. Yes. Ne umothi uguraga kothi ka ngurwe. Kana mugongo wa thamaki. Kanogerera haria rugio in stage. Yes. Uheo kiria mugaruro. Sitaki menya mugaruro. Okay, you got to move. When the owner the sees. Wacha yako mtupe. Makendera wakoria makaiguria conductor neke inagana ku thutha te maire tu ya na nginya lipstick ya soka iga ndari ha ngari na nginya waja maitho waja na kio taxi cia riu taxi no agora mo ai muitos que eu falo. You wanted the satisfaction of you have the revolution behind. Ume ukigwa we tari we gonya waga konya. Tari we the second liberation. Matifa. You are the enigma. Kene Stanley Jindo wa Matifa. You are Anyona Museti. Ali Jaramogi. You are the three bearded sisters. Mareigana. You are Tinga Wood Jalego. Chokera wewe ni doa una. Sasa bao ndio inafanya upige hiyo kelele yote. Gari wagani yeite wewe utai kulipa so na kumenyesha. Watu sio wameleta mvua. Sasa ingine pia angalia geni hawa ni wa Kenya pia. What is this saying? Ando magurite ginya ordinary citizen. Wewe gari kuma keno. Kumurekia ngũrũwe-inĩ. Tore hayo ciringi igana tutari murigo. Matigo tore hia 150. Na nyama tigatikire. Mukoro ni gutukire. Mukoro ni gutukire. Muone mwenda bisha na muko tora na bururi uria kuhana. Inyo matigateithika bururi. Iko ici. Uhinyagiririo mukirite. Na muretu Gen Z go kwatene inyo mugukombora bururi uriku. Gen Z cia gukua ku. Ciringi cio thatere. Sio tunamuthomithia nacio. Mukoro ithuĩ tũthomithagia. Tũtithomagira na kũu. Ngona nĩ mũgũcokanĩria na mumo gakira. Ngũrũwe-inĩ nĩ ha? Mũtũrĩhie 150. 150 akĩrĩ kĩrĩra-inĩ twĩ haha. Ona iu athiragia muno wagĩtwo nomwe. Mũtigetĩkĩre na nĩ mũtugo mũremenyeria inyuĩ o itu rĩa kati rĩa ciuha hanini mũkongerera 50 kaimbi irogota guothe mũtigetĩkĩre ciana cia niĩ mũkoro rĩu tũthiĩ tu mũkoro ndũkanagane mũno maũndũ mau nĩmo marehaga pressure na cukari na tondũ ndũrĩ na ngari yaku rĩ mũkoro rĩu mũndũ agĩa ngari yake Mwendo very useless inyuĩ na nĩ nyuĩ mũtũthuragira nginya andũ aya maratũnyamaria ukaga uru muno ayu agare wewe yurutagwo pumzi unakosa power tiga go mũrega mbigia wani tamu icio cianyu na gũkũ mũrahinyĩrĩrio nginya gũkũ macinani ha nĩ andũ hakũri kuma kangĩma ũringio kĩruri ciringi igana katwatwarwo Mombatha Korone ũramenya nginya maguta nĩ magĩte goro. Ithuĩ nĩ maguta tũkĩgũraga. Mũtingĩteithĩka inyuĩ. Na korwo nĩ twĩhokete 2027 rĩ ũgũikara o kũrĩ. People are frustrated. Aiko mũtingĩaria na mbeca icio mũhetwo nĩ aciari nĩkĩo mũtarĩ na ruo nacio. Na wewe ndereba ũyũ we tondũ wĩ wa itũũra ũconoke mũno na ciana cianyu ciothe ciathoma na harambi ũhinyĩrĩria andũ gũkũ bara tondũ wĩna kwanja ona ti ngari KAC ciathirie barari
Ndana keri guturithia piyo ri agakiro na ndangicokia KSC cieherie barari ngari icio KSC ikuaga Migogo Forest oke tũrĩhie 150 ona mwagũcokia ndigũkira Horagio na kinanda. Na umene mũraningia niĩ ndikumĩra main. Ndĩia mbeca ici ciothe coke ũnjige ka Mũgogo. Wathiĩ ongereire volume. We ũnegenire kambatia Mansaimo. Ngwĩre kata, let me tell you. Andũ arĩa kwaragĩria mageturũrĩra na mĩtheko. Ukarigwa atĩrĩ, who are we fighting? What is the revolution? Are we fighting for the poor and you know, it is an anti-climax of your tantrum. You are humbled. You swallow humble pie. Good evening. Good evening. Jagirite geha na tondu ni niende kiuma njari nyuma na hau nyuma mwena newsroom ngicoka guka kumukora studio ri ndatiga matu macuhite oguo mundu ngikorwo ndekwanurite nguo cia mathugumo ri amenye guthi kurara rungi kana matama ono oguo no twaigua gatuma ngwire otithie ri he kaundu ngwendaga kuigua input yaku na I'm very sure you are very much aware of it na ni uhoro wigie githurano kinini kia by election kira kiratanywo kuria constituency ya Emurua Dikir kuu ni kaunti ya Narok ni ruciu kana ni oke gikoretwo na mubungi oratungatite miaka ungi no ngi 13 Johana Ngeno niwe wetagwo Ngong Ngong ore Kisiara aratugatite miaka 13 until hindi ya gikuo giake ni undu wa mutino wa barabara riu githurano ni Thursday oguo ni kuga githurano gigia Thursday campaign ithiraga is it 48 hours mbere ya githurano irahingo muthi oguo muthi niguo muthenya wa mwisho wa campaign kundu kuu yes na ngethaniria nene ni mundu uretwo David Keter David Keter no urakurikana muno ta Dollar Line niwe wa kiama kia UDA na gukiri na Vincent Kibet Rotich wa kiama kia DCP muno araritwa Vincent mararitamuka muno pins tunasimama na Vincent tuko kwa Vincent na eko media ni weta hore matuko matene etego eka accent ya ikalejini etego masanduku ara Smith Vincent Vincent era go Vincent na reu nedite muno no gukora ikirorwo muno makiria mundu gwitwo uyu wa UDA ile tigiti ucio thutha wa kuhotana nomination na nigiko very interesting kwirorerwa giguikara tondu nomination icio ni ciumiritwo na njira nene muno okoro numbers iria twaheirwo is anything to go by yagikorwo namba iria ciandirirwo ni ciama nomination iyo ni kwiyumiritie aikia kura 27 na nikuo mundu gwitwo Dollar Line ona ile tigiti ucio wa UDA na kundu kuu kwina aikia kura 44,000 oguo angikorwo nima numbers iria twerirwo ati 27 nicio maumiria ri no tukiyurie kana ni gukiuga 27 ni arumiriri a kiama kia UDA kundu kuu urenda kuga na njira nguhi ni ati almost 2/3 ya aikia kura ni maumirie nomination cia kiama kia UDA supposedly purportedly well that's a new one nomination that's a new record it's a new record nominations for a by-election by election that is a new record ni uhoro munene riu mundu ucio gwitwo Dollar Line angethanire no ucio gwitwo Vincent na campaign ni yanyitite thinga to the extent ya turonire maundu tutamenyerete muno wa mbere kuona campaign igikwo tuko wa keri
nĩ kũroneka ũhoro wa ũcio wa DCP gũkĩgĩa na andũ mareyumĩria makamwĩra ndũgatinde ũgĩtũgũrĩra ngobia ndũgatinde ũgĩtũgũrĩra ngobia nĩ tũgwĩkĩra kĩ tũnyore karia bagi tũgũcigĩta kĩ tũmĩhuko tũu bagi tũrĩa twa green magetha twa green tũrĩa tũratwarana na marangi marakuhanĩrĩria na kĩama kĩa DCP hihi ĩkĩrĩo statement ya ũnyiti mbaru tũtikariganĩrwo gĩtĩ kĩu kĩrakoretwo gĩkĩa UDA koguo kĩama kĩa UDA nĩ gĩkorwo quite desperate kuona nĩ kĩa retain gĩtĩ kĩu kũgerera dollar line na dollar line ti mũgeni mũno ũteti-inĩ wa kũndũ kũu tondũ ona arĩ namba igĩrĩ gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku thutha wa mũndũ gwĩtwo nĩ wacindĩtwo nĩ ng'eno acindwo nomination cia UDA nĩ arũgamire arĩ mũndũ independent na difference yao yarĩ 5,000 koguo no mũndũ ũkĩenjeire ground nĩ tũkuona megũkinyania hana mũndũ gwĩtwo Vincent no rĩu maũndũ mangĩ mareyumĩria interesting kũu rĩ ũrĩa wahotirwo nyamũ-inĩ cia UDA he mũndũ wahotirwo na magana manini mũno aretwo Blue na Blue arĩ PA wa mũtigaire ng'eno na kuma ho tũrĩ mu nĩ arĩtie ndaumĩkĩrĩte mũno campaign-inĩ no nĩ arĩtie mĩario ĩhana ta ya kũhũra ũrĩa wamũhotire koguo gũkoneka hihi tangĩkorwo na cũĩ ĩngĩenderera mũhũranĩri wa kĩama kĩa DCP angĩkorwo DCP nĩ kũiyũkia ũhotani kũndũ kũu kĩũria kĩnene kĩrĩa gĩgoka no kĩu mwamba kũũria hau kabere gĩa kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩma nĩ kwaumĩrĩte andũ 27 nomination cia UDA kũndũ kwĩna aikia kura 44 namba ĩyo nĩ nene mũno angĩkorwo total number of voters nĩ 44 ĩyo nĩ namba nene mũno kwanja yumĩrĩtie nominations cia by election huge number taru okalauri you will realize the percentages citikuĩrĩirio na hau by far nĩ ciũranĩtwo na kũnene no rĩu kĩndũ kĩngĩ mũndũ angĩkorwo arĩ interested na kwĩyũria nĩ rĩrĩ na nĩ kaũndũ wakorwo wa gweta gaka ka arũmĩrĩri a candidate ũyũ wa kĩama kĩa DCP rĩ maramwĩra ona ndũgatũgũrĩre merchandise ma campaign ithuĩ nĩ tũkwĩoha green mũndũ nĩ akũgũra shopping bag ya green eohe mũtwe what does that present to the ruling party tondũ ruling party I'm very sure nĩo magĩbandĩte merchandise marĩa maragĩka mĩcemanio nayo ma UDA purportedly their stronghold no rĩu haha mwena ũyũ ũngĩ aya marauga na ndũgatũhe indo ciaku ithuĩ nĩ tũkũrutĩra mũndũ na mũndũ ndangĩremwo nĩ kũafford shopping bag tũbe shopping bag mũtwe ĩngĩkorwo ĩkĩonania resolve kana itua irũmu na inene rĩa aikaria mwena ũcio gũkinyanĩria itua rĩrĩa marenda tũririkane gĩcigo kĩu mũno ndũrĩrĩ igĩrĩ nene nĩ rũrĩrĩ rwa Kalenjin na rũrĩrĩ rwa Maathai nĩo arĩa matongoretie mũno kũu na harĩ na cia ngunyangano rĩmwe irauga atĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Kalenjin no merirĩrie kũhũthĩra gĩthurano kĩu gũtũma a warning shot kũrĩ mũtongoria wa bũrũri atĩ akorwo agĩkekĩrĩra maũndũ mao no ritũ makĩrakĩria ti atĩ nĩ kuga matikamũthura kĩu kĩngĩ ĩngĩigua no mahũthĩre gĩkĩ gũtũma mũkana kũmuonia komomakia allegedly nĩ ndĩraigua ndeto ta icio kũngĩkinya no meke ũndũ ta ũcio rĩ nĩ kuga mangĩturanĩra na magĩtuĩka matũma kĩama kĩa DCP kĩgĩe na mũmbunge wa mbere naguo ũngĩkorwo ũrĩ ũhotani mũnene mũno kĩama kĩa DCP kĩgĩe mũmbunge wa mbere nja wa Mount Kenya rĩrĩ tũramenya mwambĩrĩria wakĩo nĩ wa Mount Kenya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na mũno kĩretanio na Mount Kenya koguo kĩngĩtuĩka irigithathi rĩakĩo thĩinĩ wa mbunge ya kĩbũrũri auma kũndũ gũgwĩtwo Emura Dikir ĩngĩkorwo statement nene mũno makĩria na nĩ ũhoro mũnene na oho ndĩmũririkanie ndamwĩra kura kana andũ arĩa meyandĩkithĩtie kura nĩ 44 gĩthurano kĩhĩtũku kũu nĩ kũmũga kũrĩa kwaumĩrĩtwo ningĩ mũno andũ 35 nĩ meyumĩririe 35 harĩa andũ 44 koguo no andũ 9,000 mataumĩrire na ngwĩciria no percentage nene despite ya gũkorwo the national average percentage ya kwĩyumĩria yarĩ 64 ũngĩka ithabu rĩa 35 na 44 nĩ ũgũkora percentage ĩyo yaku yarĩ nene ũrĩa nĩ mwaumĩrĩte na njĩra nene on the mean ya national
riu na mutumia wa Mutigaire Ng'eno ni ngwiciria ni atuikite murekio wa thirikari mwena ucio muno vio na ya Noi Ng'eno ni arathie gukihurira marefe mundu gwitwo dollar-ini wa UDA na kama thaitha na kinyi akuhiarire na kigi na riu nitukiona kana ni guikorwo na ene soe na njiro yothe na no wega ndimuririkanie riu ndagitungataga bodi iria ndaigatithirie haya mutumia Ng'eno atungataga bodi haria wokiriirio haria nderio kuria bodi ya ICT authority riu orocio hano uguo na I think as you said kiama kia DCP no giko ke determined na no kiende muno gucinda giti kia Emuru Adikil for one ni outside about Kenya na no turaririkana oho nakuo kuria Ol Kalou by election citire kuraihu so no kiende muno kingiria kuria Emuru Adikil ni giguset pace ya Ol Kalou yes na to no wagweta Ol Kalou ri ni wega ndimwire kiama kia Jubilee ni kigeire na candidate aretwo Engineer Wilson Kegwa koguo riu agakorwo aking'ethanira na candidate wa kiama kia DCP kama Ugotho na candidate wa kiama kia UDA Mucina Nyaga hi na hihi ni ugukora ringi kana matuko-ini mokite andu aingi makiririria kuona kana hihi na hihi candidate kiama kia DCP na kiama kia Jubilee ciahota ringi kugia na miario tugithii na mbere ya githurano ringi makiguithaniria candidate umwe but as it stands for now kwina wa UDA wa DCP na wa Jubilee na riu wa Jubilee ri Juria probably I think that passed me ni gwika mekire nominations kana ni wa kuiguanirwo matineka nominations ni kugerera kuiguanira kuringana na report iria nyamukirite ri marauga marari na candidate ya nana makauga haria ciana na atandatu matina kinyaniria ikiro magatigwo neri eri gwaikarwo boardroom na hwai waira gwikinyiria utuko wa thaa 5 kuraiguithanirio mo wao no cio mo no waniriro Engineer Wilson Kegwa all the best Engineer Wilson Kegwa tutagaria toro no Jubilee no maugi atiriri giki kirari o gitu tondu gwe mucima kiara hoigirite na Jubilee yes no maugi we are defending what is ours but again we cannot rule out oguo jogu aki intimate no kugia na miario tondu riu nuona votes iria cigiko cie mwena wa DCP it's very highly likely may in the same vote block na Jubilee na ningi no ukore nayo miario nayo kiaga kugia umithio kungikorwo na thinikiririo hihi cia kuga ringi no nginya gukorwo kiama kiria kirari na giti kiu nikio gikurugamia mundu uigue ringi DCP magikinyiriria apatane kwa debe ciomborane ngaja cieke atia cithire na muno no makome na mayo wa kwenda ukome na candidate tukiririkana ni marafeire quite well in the nomination mumirire uri urare kuo ura angikorwo numbers icio nitaguo irare hire andu 21 na kiama kia UDA nomination ciakio ciarehire andu 8,000 koguo no gikore hihi kiama kia DCP kuria kiarora numbers cia mumirire wa aria mangitwa rumiriria o kuringana na githurano kiu gikiririria gukorwo gigithie nginyagia mwisho na makeria moguo candidate wao is no erikane more formidable in the sense ya gukorwo ari namba 2 githurano kihituku kama Ugotho ari namba 2 arogamite na kiama kia UDA na niwe wahotirwo ni mheshimiwa Mutigaire Njuguna wa Kiaraho uria hotanire na Jubilee katugeterera tuone tukwamba gweterera kia Emuru Adikir muthenya wa Thursday Emuru Adikir statement for DCP very bold direciria mugiuka tabarira by Friday afternoon results nigakorwo tumenyete gatugeterere let's watch that space very well thank you dogu asante warikia wira no tugikuohore gethio kiora tubara haria tutendereire ni undu aitu tureka tukwe ya ngurumo kana turikie